بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. الدروس النحوية كتابنا برينش بلغون يكنش سواق إعراب المثنى والجمع السالم. إيكليك جنا سلامات بولغان كوب تكتردن إعرابه تختويت خنا أزغرسي توراسندا والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. demek إيكليك اسم هر دايم ألف من رفع قلت جنا نصب جار وقلت يا منن تختون يا منن نصب جنا جار وقلت كن. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. يعني جمع مذكر سالم تختويت خندا سلامات بولغان erkek teginin köp tüktürü daima vav menen rafa kılat. Misal mudarrisuna degen siyaqtu. Ve yunsabu ve yujaru bil ya jana oşal uçurda nasb jar oklatken ya tamasi menen misal mudarrisina degen siyaqtu. Ve jam'ul muannath salimu yunsabu bil kasrati. Lemme jam'una salim taxtawit qana salamat bolgan ayal teginin köp tüktürü kasra menen nasb kılat. Misal talibatin degen siyaqtu. Ve yuqalu lil alifi vel vavi vel ya'i vel kasrati alamatun far'iyya. Demek biz hazır aytıyotgan alifke, vav, jana ya, jana kasraga alamatun far'iyya butakça alamatlar deb aytıladi. İdah açıklama. Arafta enne alametir raf'i el-asliyete dammatu. Demek bugaçen bildin deyt. Raftın negizgi belgisi bol damma. Ve alametin nasbil fatha. Nasbın negizgi belgisi bol fatha olatken. Ve alametel jarri el-kasra. Jardın negizgi belgisi bol kasra. Ve alametel cazme sukun. Jana cazmın negizgi belgisi sukunna kendigen. Ve hunaka alamatun far'iyye. Demek bunda negizgi belgilerden başka da bir belgiler var. Al belgilerge alamat far'iyye. Butakça belgiler de alamatlar da aytıladi. Tanubu an hadhihi alamat. Buna şu butakça alamatlar jogorda biz aytgan asli negizgi alamatlardan o'rinbosar bo'ladi. Fi anwa'il min al-kalimat şu söz türlerinde. Kama sayudkar keyinchalik aytıladi boyunca buyursa. فالمثنى demek ekilik isim yurfa bil alifi niyabeten anid damma. Ekilik isim daima alif menen rafa kılatken dammadan o'rinbosar bo'lib. Nahvu misali hadara huna rajulani. Bu yerga iki kişi geldi deb aytsak bu söylemde rajulani degan isim bu ekilik alif menen raf bo'ladi. Ve yunsabu ve yujaru bil ya'i niyabeten anil fathati vel kasra. Jana o'shanday bu ekilik isim ya menen nasb jana jar o'qiladi. Niyabeten anil fathati vel kasrati fatha jana kasradan o'rinbosar bo'lib taqdim aytganda nasb bo'lganda ya menen nasb bo'ladi fathadan o'rinbosar bo'lib alemi o'sha uchurda ya menen jar o'qiladi bu kasradan o'rinbosar bo'lib nahvu misali akramtur rajulayni iki kishini siyladim desam ar-rajulayni deganda bu akramtu fe'l fa'il rajulayni maf'ulun bihi mansub bil ya menen nasb o'qiladi. Ve nazartu ila rajulayni iki kishiga qaradim deb turgan bo'lsam bu yerda harf jar ila degan harf jar kelganligi uchun ar-rajulayni majrur bo'ladi. Majrur bo'ldi emne menen ya menen jar bo'ldi. Ve jam'ul muzakkar salim yani jam muzakkar salimga kelsak salomat bo'lgan erkaklarning ko'plik turine yurfa'u bil vavi niyabatan anid damma. Demek köptük türü bu erkeklerinin köptük türü bu vav menen rafa kılatken dammadan o'rinbosar bo'lib misali haracel muhandisuna muhandis yani injenerler çıkıştı desek bu yerda haraca fe'l muhandisuna fa'il bo'ladi. Demek vav menen raf bo'ladi. Ve yunsabu ve yujarru bil ya. Mana o'sha jam muzakkar salim bu ya menen nasb jana jar bo'larkan. Niyabatan anil fathati vel kasrati jana jog'orda aytganimizday fatha jana kasradan o'rinbosar bo'lib. Misali nahvu wadda'tul muhandisina injenerlar menen qo'shtoshdim deb turgan bo'lsak wadda'tu fe'l tu damir fa'il bo'ladi. Muhandisina maf'ulun bihi mansub bil ya menen nasb o'qiladi. Ve nazartu ilal muhandisina degan söyleme gelsek injenerlerge qaradım degan bo'lat ma'nisi demek nazartu fe'l tu fa'il bo'lat damir ila harfi jar muhandisina majrur ism majrur bo'ldi. Demek emne harfi jar kelganligi uchun muhandisina degan jar bo'ldi. Jar ekanligini belgisi qaysi desek bu yerdagi ya orqali muhandisina deb jar bo'ldi. Emnedan o'rinbosar bo'lib muhandisina kasradan o'rinbosar bo'lib jar bo'ldi. Ve jam'ul muannath salim yani
Salamat bo'lgan ayol tegining ko'plik turuna kelsak, yunsabu bil kasrati demek jamu muannas salim bul kasra bilan nasb qiladi. Niyabatan anil fathati fathadan o'rin basar bo'lib. Misali, g'arastu shajaratin daraxtlarni o'tirg'izdim desem, demek g'arastu fe'l, tu damir fa'il, shajaratin bul kasra bilan nasb qiladi. Shajaratin deb. Jamu salim demek kasra bilan bu yerda nasb qiladi. Demek uchun aytganim maf'ulun bihi bo'lganligi uchun. Amma raf'uhu ve cerruhu feyekunu bil alamatayni asliyatayn. Alemi bul jamu salimdin raf jana jar bolusu özünün negizgi belgilerinden bolgan damma jana kasra menen bolot. Kadimki deyli misali Ja'at talibatun desek bu fiil, talibatun fa'il marfu bi damma olat. Damma menen raf olat. Oşundayla sellemtu ala talibatin desek, misali o'quvchilarga salam berdim desem talibatin bolup bu jedada harfi kasra bilan jar bo'ladi. Va misal ayna'ati shajaratu, misal boshqa misal ayna'ati shajaratu desek, daraxtlar jetildi desek, bu yerda ayna'at fe'l, shajaratu fa'il bo'ldi, damma bilan raf bo'ldi. Va ji'tu bi shajaratin ukhra, jana boshqa daraxtlarni olib keldim desem, bu yerda bi harfi jardan keyin shajaratin degan jamu salim keldi. Demek bu majrur bo'ldi kasra bilan shajaratin deb kasra bilan qadimkidek negizgi belgisi bilan jar bo'lib o'tadi.